Hindi man pa iti sa bali ang police report agaputa di malim kalman. Nagturong tayo iti Dingras, Ilocos Norte kang runana iti barangay Sagpatan a residensya iti mismong detoy napapatay ang lalaki iti barangay Bagot, Dingras, Ilocos Norte. So aduman ti report iti daytoy agundaway police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Iti na ipat na pamilya tinapapatay ang lalaki a residente iti barangay Sagpatan, Dingras, Ilocos Norte. Kuna ni Mr. Sandy Alejo ang mati biktima kat sa anisuna ang nagkurang iti pamagbaga iti anak na. Nakumampi natin nila pang magbaga barok. Dayo ko mga po. Kasi kinapasamak tingka. Diba? So siguro basa na sir. Nga yung ganda niya po nga wag. Kabayatan na anugoda ti kabsat ti biktima analoko ti kabsat na hangem kunana asaan kumada ito tiwagas tapno di kas sakit patayan dalatan akas laman ti tao. Ala, ori, kad kasanot kinalupot akadsat ko, sir. Kaya't ko lang kumamatan nga binugbog dalatan, no, yung pabalod na kumaman ulitin. Kaysa takasat na may andayan ta ading ko, sir, ta. Ala, ori, sinumot ka da tayo, sir. Loko-loko man ta tao. Siyempre, da ka mga pamilya na, sir, nasakit latamot ka gaming. Takas na nga napasamak ko nga na. Mainaig iti daytoy ket agtultuloy ti investigasyon ti PNP Dingras iti daytoy akaso may basar ti paragsarita ni Police Major Norman Pentang. Kitkitan tayo amin apo nga mabalit nga agkaroon ti motibo sino man dagiti personalidad nga rijay. But as of now, awan nga minti makuantay nga eyewitness so narimaan pa lang ti panag-develop ni kadagiti witnesses kan panag-review kan panag-extract kadagiti CCTV footages. Also, tuloy-tuloy mo tayo ito'y panang background tayo ito'y biktima kan dagito'y previous nga nakapana kan nagkaroon na ito'y atraso.